Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Voin hi mem kut thlani somni pariat thole ni a thupui kan lu ma in Mizoram online class kal hau takna khuwa hi hantar lang ma salok tiang kan riat angin covid wangin nun phung pa nga ya chola mason na hna ing ki makal theilawa hei wang hian kong le lama chuan khovel ramchang kang jok tena an local pui to online manga meeting te online manga zirna kal pui te chu thingtlang kil khor beratang po in kan mel riat ve ta viau mai online class te chu thil common ve takani ta a ke niang thingtlang pa taptom le ber ve tak te pon online class kan ei don kan hanti ve ta tral maya he hri hian offline atangin online lama lo thei lo na wangin min nor luta chemical pui tur ero hi chuan kan mun ma nei le kan man ro nei ten ala zo che lova online class ti thei turin smartphone anga ya mitam taktan chu thil har sa atling ani thingtlang khua mobile signal om thatlo na phei chuan har sat na thua ni viau mai heti lai hian Siha district Myanmar amri depo om khua morele chapi a zirlai online class kal de chuan har sat na lian takan tok meka hemi chungchang amhuna endik turin nimin September ni somni pasari khan tipa SDO civil pulal minglian chuan amhuna en morele chapi khua hian Airtel tawara oma mase 2G network che oma wangin zirlai ten har sat na nasa takan tok meka online class kal turin khochhunga tanga KM thum vel lai la an kalangai thina ni KM thum vel lai kalangai wang hian cholbuk te an sa a kalkonga hian mun lia cholbuk an siam hialani zirlai ten an har sat na chu SDO civil hna lo thlenin network tha an mamo thu le an cholbuk khuna tur rangwa an mamo thu te po an lo thlen boka chapi zirlai te chuan an khua in an rin ber Myanmar network Telenor chu tun hnaya signal an ti top ta ka wangin an kho then om more lama online class an kal chhun zom angai pha thu soin morei khua ten tlom ngai le duat taka lo mi khwalin online class kal tur hian tlang lama anin pu chho thin ani pulan minglian chu network tha an nei the nan the top chua sakalo tum thu le an cholbu khuna tur rangwa ngai tu saka tum thu te po soin tundin huna an mamo zol phuruk nan silpolin le poisa fai cheng sang ni apehloma he huna hian more khotlang hruai tu VC te baka MSO sub headquarters more ten an troi om bokani hetiang angdewa online class la tura har satna chi sang tok Mizoram hun sang anom ngei rinani COVID-19 wanga thi te ral na kha han ngai thlale lokila Central Sarkar chuan Supreme Court hna COVID wanga thi chung te chuan cheng singa ex gratia andongang chu state sarkar hna tangina ni ang ti chu September ni somni pani sang ni somni pakhat khan Central Sarkar chuan Supreme Court a hriatir COVID-19 wanga thi te tan puina ex gratia assistance an chung te hna pek tur chuan nakin nulama thi tele COVID thoknon tur future phase of the COVID-19 pandemic po hemi chungchanga thu danga omma chu a huamang ti thu Central Sarkar in Supreme Court a affidavit a thelu chuan a soi Central Sarkar chuan hemi chungchang Supreme Court hna a soi zel dan chuan he tran puina hian COVID-19 chom dol na thokte in buat seina hna tho awanga thi zong te po COVID-19 wanga thi anga ngai turani ati a hemi chungchang jing fel tur le thi te certificate pek dan tur chu Ministry of Health and Family Welfare le ICMR 10 September ni thum sang ni somni pakhat guidelines an lo siam to angani ang heta sum hi state sarkar tum turani a State Disaster Response Fund SDRF atanga pek turani Central Sarkar affidavit na asoi zel dan chuan he tran puina sum ex gratia assistant hi DDMA District Administration 10 COVID-19 wanga thi chung te hna an pe ang ati a COVID-19 wanga thi chung te chuan he sum dong tur hian state authority hna le khapui mo an nei death certificate te COVID wanga thi ngai ni ti chiang thei le kha an thelu turani DDMA te chuan heng hi an lo en fi anga chumi hnuwa tran puina sum chu ki koi du om lawa semani ang COVID wanga thi te tran puina sum hi thil poimo thelu hnu ni som thum chungin Aadhaar ne na inzom bank account na direct benefit transfer kalmang anga pe kani ang ti affidavit a chuan je ani
Central Sarkarin hemi chungchang Supreme Court nena affidavit a thelwa chuan guidelines rang heng COVID-19 wanga thi chung ten tren puina an dil dan turte lo en fia tu committee om turte po chipchiar taka tarlan ani ole thupuya lut to ang India hiana indan phata tangin thren omnel omlo tak mai nei ngala China le Pakistan ani heng a thren om pani te hi India chet na tur ngai tu hian an tangrual dun phian le ngala kumsom sari chuang an lo in ngur to ani India le China in tau dan vel chu kan hraviau to in karing nikum zun ni som panga phei kha chuan India in sipai engemaw zat China sipai laka tangin a chan ani kha khata tang khan boruak ral muang kan la nei hlei theilawa akha tokin ramria boruak an nei le hat thin sipai thiar chu an ti la in athu mai ani na hi araita mase gogora le pangong chaklama an sipai te chu anin thiar chuak ve tak tak ang khan puan lo ni to a mase hei wang hian he ram pani te hi anin ngei ta ti na ni haulo engemaw lo thleng thut thei ani awangin chumi atan chuan a rukin anin buat se reng zel thawa ramri a thona tum munte an thom tha a athar an siam reng boka ramri a mason na rural din konga tranan la duna China phei chuan structure bon tak tak a siam na sa hle indo chi alo ma se boruak siam an thiam hle a boruak hrimhrima po huai jok ni anin chuti a chiang renga tunlai khuvela boruak ral thuam laka inven na air defense system thaber anga mitam takin an soi S400 chu China hian regiment engemaw zat Russia hne na tang a lei chu a kol meka heng anti missile system hi China hian abun na tur taka bun tur ti in India aron tin tir ta vung mai le India le China in rina line of actual control na ya S400 anti missile system hi aron chop nai ni in India intelligence report chuan atar lang line of actual control a hian China chuan sipai ho tombuk tur le ral thuam satli aden laka him tur structure rinom tak tak a siam thara India intelligence le surveillance report a alan dan chuan China hian modular container chu a sipai hmatong te mun saria in khuarte ta na siam thar ni a hriat ani bok heng structure thar hi waha jilga a siam ani a hela hi karakoram pas marlam ani nge hot spring ate changla tasingong ate manjale churup LSC chimlama te an ni a China hian line of actual control mun saria modular container somriat atanga somriat pali lai maya da modular container hi sipai tom himna ral thuam satli amangpo ti chiat theilo bom khong takani hetiang hi lak son thei ani tlangpui heti lai hian China chuan helai region line of actual control na ya hian S400 batteries panni aron bun ni a soyani boka S400 baka hian air defense system dangte po abun thua bok tunhaya satellite thala ka tanga alan danin China chet na hi mu chu ani a aksai China helicopter da na inte po asanwala ni nikum sang ni som ni zun ni som panga a India le China sipai insual boina mun India sipai som ni zetan thina Galwan Valley atanga chaklam KM za som thuma PLA te hian base lian takan na ya indo turang main China sipai te hi anin buat saya India aron beidon nge hetiang tak hian enga tinge anin buat sai India nga ya thalo hle helai China base hi Daulat Bek Oldi hmuna tangin KM za somli pasari ahla ani boka Daulat Bek Oldi hmuna hian India sipai te anin khuar ve boka Indian military base poimo takani Daulat Bek Oldi hmuna hian India hian indo thlona tum hmuna na ya khovela indo thlona tum hmun sang ber ani India le China sipai inti buai phona pangong so le hot spring atangin KM za somriat le KM za som pani ahla ani bokani China hian nikum sangni somni atang khan helicopter tum hmun lian zet mai heta hian a siama building rol tak tak a siam thlo boka jet fighter tele unmanned aerial vehicle khaltu amlo thlona te po Tibetan plachiwa ada nuala India dona na fu khlenga henglai mun hi atok chau nge pangong dila tanga KM zani ahla ngari gunsa airbase chu China hian civilian airport atana chei boka helaya hian tom himna rin om tak tak mun som pahnia siamani boka missile le bom mangpo ti chiat theilo tur khopang ayani nikum sang ni somni a rampani sipai insual buai nu khan he airport hi an thuam thar viau bok
tun hnai mai August thla a satellite thlalak atanga alan dan chuan Gibson phai zola kong chu thamang khengin China hian a thom boka ati zo bel boka Gibson hmuna hian ram pahnih sipai te an lain ep mek ni a hriat ani a an lain thiar chuak lo ni a soyani India in aksai chinati China ina Xinjiang tia a soi chumia le Tibeta hian China hian civilian airport somthum do na siam ni in China Ministry of National Defense chuan September ni rukha na soi China hian India hualvel hian mun tam taka mason na hna athok mup maya sipai mun athom thana sa hle a hotana te Ladakh marlama te Sigat sa te North Sikkim te mun ma asiam tharba ka a omsa chei thana sa hle India po a mai bik lova mason na rural dinin project athok ve mek boka ma se China tholaka chuan India thote chu a theu neu viau India in Ladakh en kol china hian helipad mun somthum pasaria anei ve boka airport pali siam turin ro manna kalpui mek bok India in Ramri a airport anei te hi Ramri nei state Chandigarh Air Force Station nen an thlun zom veka le atangin supply la bok thina India helipad te hian India sipai te mamo chak khai a phuruk viau boka motor tana kal harsa tlang khokrok le mun sang ani hloma wangin helicopter chu sipai mamo thirna berani mun sang mun vot taka chuan sipai te chu lumlum taka nom thainan mamo hrang lak lu zelani a hiret house anti inti lum thai angchi te engle tuiti lumna le mamo dangte anin tawdel thokhat viau taksa hrisel na le thiang hlimna apoimo awangin hemi konga po hian Ramri a sipai duty te po hian tranan la viau ani India in buat se na le deuh tho in China hian che tala ti kan hreta a hetia China in buat se chiam mai hian soito angin India sipai ho tu te ngai ati tha thei lova China hian khovel opatum na konga India chunga lenga ni zia tilang turin lian tham takin thomaron chhuale don nge indo che si lo tok velin Xi Jinping hian a power aron recharge le don nai emni ti chu ngai dan omme ka ni a chanchin kan update zel don nia ole khati jong khani le phot mai se video dot le in lo ngai chang le theu don nia in zawa in ni man nuam mutui mang tha vek ole